Io Samoa o le tafa vai le na. Io ele o le tino a o le anganga. Ai fa vai upu muri muri. O le pesele nei. A fai a ka ngai mea o le atu mau le manuia mo Samoa. Se fo ba ta ko fie o le puria lava ina wala to suinda le pese o se pese wala wi loa. A o le tagata fo isa tu sia le pese le nei o le sa tasi sa avea ma fo fitalai o le pale mene o Samoa. Ia ele to nama le laina le fionga i le tulangi le fionga fo i le faasisina to le afoa tali timu. Na ia tu sia upu le dei pese. Ia o le pese fo i le nei sa whaingoa ina o le Constitution Song of Samoa. Ia, ai whaaftai ai fo i le toe teu teu ina ma le toe suina fo i le au fai pese longo longo al pudi a lava. Ia, wa manatu e tomu ai le tātou por kalambe o le nei aso le anga toe pau le nei o le aso. Ia. Tātou wanu lo i le aso ma tau tia tai au. Tai au. E wha manatu ai ia vaenga o le whavae o Samoa, wha manatu ai ia le sāvalinga Samoa le whaingo fie, ia le whasaunga o amale atu fulasa. Fie whatalofa mau folo whāturi nei vanga o le fiafi. Ia ua whai vai se fo ilu pepe ua tūsi sir mai ia ua maa amata mea whatasi marisunga le ataua. Ia ua fo ia le tātou porkalame o le astofi le nei a o anga fuai. Le wha moe moe le aso tele a tae o se o tātou malotu to tasi o Samoa. E ui, e le masania i o na tupu tu ai ngā oso whaafose i o ni balota whapenei. Ia ai te tau lava ona te tupu ina ia whaatau nuu ni mea tonu uma. Mea tonu uma la. Ia, malor se fo boma lange mafi fia lo atu ia whaataro fo i sunga lea taua malole, taua tai malole, pale le nei aso. So fo mongia, ila sunga kai kai, ia whape fo ili sila mai Samoa yung kulang whalupe, yung kupu mongae, ia, whakalo whakunei kulai le nganga fia mo le nganga whaloalo. Ia, le na, fia le loto, fia le nganga. Ia, o le ae va ia tu sulu o le tino, ia, o le ae tu mau sulu o le la mo na ave malolosi. I le soifua lau le lei o le sunga le lei ataua. Ia, ua fo i le tātou proklame, ia, ma te va alua. Le rei fo yaso, e mesi o aso te itasi o le va yaso. Ia, mai le ngai yaso, ma le, uwe kore peo koe kau parasi, me ki munga ri ua umare aso. Koe saua ki munga, ayo ki munga i ka o ki munga mo wanga o whamongianga. Au lumunga i ka ko whainga paroka, ia, manga i fo i susu i le kau. E ale ne yaso i nisi ia tene lope sa i ni vahenga sa e asia ai aringi ale ringi yaso yaso tau whaalongo longo i talatalanga ne tatu tangata malatu fo i mo onga mata pekinga o paloka Samoa. E manga ia ngai pekinga, i ngumela, ia, e se maka ngumela, e pe falling mo funga nge okay ingisi e kaka nga mai e mai e pe close la ko paki e la ko maki ile vale o ai le vale o le tapipi ma le fast e ia kaka nga mai la ko maki fa pe mai e mau le fast le fainga malo ai mau e se ama le lua vai kon ia Yo, it's a good o me mai. No winga e tangia mai e mau e fast le luo sumo le ono por luo fitu. Ia, luo fitu luo van. E fa wel fainga malo. Fa wel fainga malo. Ia. Ia ma ko le fo la ko fa e ma wel luo vai ko. Ia, todo fa e ma wel le luo vai todo. Ia, pera fo ringa mai le ausia le fast le ko fa. Ia, ma ia. I mate ma tenga is. O ma ke o manga male. A ma ke o ma e pe fo ringa mai e funga nge o le whalongo umar ka ia so lua yang ka. E peye lolo umanga i. Ai, o ai le pati o nai te mawatala. Ia, tate le fatu no o i lau whaafafonga kui ka ngaka o ai ala li lifa ia. O le fast lava. O Samoa na mawaina ia u peto a lima i leono nei tangata ese o i tu malo. Ia. O Samoa. Na mawaini na ia u so tainga o kanga kalai ko ngofu ko ngori tu malo both fast HRPP and sub ngofo mai la yai ye ma tu langa o lutu fa yatu e yai fo yo wainga ola la HRPP
e fo inisi o wo ma o la wele ile sap ia ma inga le fast sa auto sa ili matangia tu la ia ele kala mai la o vatua le tali mai ana ia uso tanga fa HRPP ia io la tu malo o le tūlanga la wai o luluina o la tūnu fua o le kala sa wanga ia o le tala ia fa mai siata e le o se mauti noa o le HRPP matou e ui o le lako leanga o isi o le tu malo le tal no to e malo si kele le fast malo si le sap o le sorry le independence tu sa o le faitaura tangata lea o le kauvanga if there's a competition e koe compete mai ya le fast ma independence a o le HRPP e wa makanga moku markau ta fea ia o mauna o matematenga e fo ie no utara no fa asoti ai o la fo ie luluinga le ngofo fast ia ngai ba le ngira nga au tangata no fa so ai o kanga fast ia ai au mai fo ile la to mai sa mo ai mai le la to analysis asiata anga fa apea o la fai ai o le melia ai ia se mangu ya ar kai mingi wa ke le fo ile luluinga la ko ia si so la la pa le ngia la me lo ia no pa wala le se senga o le banga le e falling away close le HRPP mal fast mal banga le kokolu ka silo ko mal banga le fa mai e mawale fenga malo e mamau mal lo va ko ngai lo singo foi o fe la o ku malo ia e ngo pa uma ia le fast e mawale ngumela le ko ke anga ia ia o kali la le lo ole la nga aru fasa u ese ka ko ami ia ole o e uma ta fo i te wolu ngai wa mango e ka wolu ngai ile ta matematenga i te wolu ngai ai ono le la ta to ye le amtango le porkalame ia fa malo le folau sa moa fa talo fa feo yo le tala le lei malo to fo i fatu ai ngatosi tele fa fe ngai nga overseas la umlanga sa mo fa fitei tele lava po e mai ato isi fa fe ngai ia e to ke la le vatu e lunga la faina la ngol me fo lo ye o le pui pui nga lava wa feto so i manai fa fe ngai mo ni lava le upusoli wa langa na ia wa vatu lunga se fa au lunga ta po kalame ke alo fo mai va ye fast le yo le tato vai tato i me o tule mai o le ale faina le ai fa talo fatu fe yo le tala le lei fa fitei tele lo to fatu ai ngatosi le o te mau e ai tatou te vai e fo ia tatou tau le ia me se fo e liu tino lo to te talo mo lo to no nau ma le ana pongi ina ia tau nu ia tulanga uma i le ami tonu mo si o tatou te no fatalo fale ia te oile fito e mau me tatou proclame po fea le atu nu o lo e au no pia ia pe te fio ma papa au ya asia te mali a taua wa ma amata fatasi o nei ma amata fatasi kai au hoi ma ko amata fakas yo on o le tautuina e o se tatu tino e ai issue ke kele o maka ko wo ia ai na afia le tatu fakali ko ia le afionga le sentoa na afia le tatu ofisa ia elanga ngo fa ku senko awe ke pole lenga o le akau e kai mi sa wai le kulu o le asu e for kai me sa wer kuru po o vatu e sumele atawai pe bolata na matat po kalami o le nei au de roa ia le fionga le mwanguti po le sentoa po le senator mwanguti a moe vasa tau ia tau sila fo ia tau tama loa i videos me uma tau te mau le fono le mota ma walunga kamala ia le ia wa ia ngai si o vu sa fa ia ru ai kapingi kamaia tau sila mai papakiwa kamai o se matua fa manu yanga ia jau ia na fio mai le fio alo nei ia te ro e mai sona yo nalo ia le na ina mau alo male va no te watu ilalo pu ele ia mata ia o le la e lo loma le tatou wa no ma le fio ngan mong tia ia po le fionga fo sunga sintoa
o le mauta mawalunga ia o le whainga malo tutuila ma manua. Mai le e kau ke mo mai mau pang fa per pi le whainga o kako public service. Nga whaale kong wale atau te sisira mai toina le na tu lo lava le ia o la na fionga o lo wha au pea iau te rone mo le nei taimi. Ia, isi fo io fuanga whaale ainga ia na fio mai ai ia whaafte tele le ava noa na maua nei ia mātou te whei loa i ai maanga ia maa ori marko inga maa e kere e tā ua la nga ia isi mea maanga nga iau le toi lo mai le whei loa inga te lo le la maua le tātou ava noa le puki ma le fionga le singkoa ia ai le itoe te liu leuto o le kala le arko inga le atau e wha atu e uma loa se fongo ale la toua mauta. Nga nga pa ia le fale tau te ia elo. Ia. Nga pa ia le fale tau te ia elo. Ele ia se si ia foka fa solo ile onisio. Ia lo mbodi me fo na lo fa nga ile sunga. Ma lo fa kai. E ia la si vai ka si di ma ia le fionga monki pa pe mai. O le au ke ka uma fo fa wa po o afa mai ke au po mai o leo sen leo. Ya o makwala la ke ora ke ma fo po le ile sai o sai se kai minga e ka wasi e fo mo ku ila ma ia ngai ai nga fo mo ni na eu so tanga va la lata fo i o ina na ona pe ka ma ke mer ko inga kai mi ro kala vo ide ela pe ka yengi nga iau ide kai ai ro o ko inga kai e minga la enga lo wa ia fatalo fa atua ile fionga ile se di toa ya mota mawalunga tuila foi mabanu al fainga malo ya tuluna foi o sua ma vai fa no fo mai tu langi msa o msa le mo lo ni msa lua ya me se foi tamor manu tele fa tu ma uva toto ya fa o pe fo ini ya so tatu tu no malu lu to tele ni so ila dosa anga mai wa fa tu wino tatu mitiaf ya ile de ya so le nga so mai a fai ma ko fa fonga mai o ila o fa ko ya o le nga so no mai tatu o fa tu mitiaf la ngai mo mia le na tala tu le vanoa e fa muta il ta le ono se me le ono nei ya fa ka fo ma ta wo fo ya le mai fo nei tatu fancy ya ma se si la mai mele tate ya io a ko me le fa peli mai ngala karo ya to si la mai la le fa ma fa pia ya ele auto ya manai tatu wa fancy o mai ya me se fo io ila to la ngolo ina vang fa o na mawhai atua iei nei vaenga ma te asia o le tātou wa li poti lea ua ta otoi i o maluma tūlanga o le sa ili ilinga sa whatau teia i Samoa ia i ni masina se tele e tusai o le operations o whala au whasaina manisio activities ai o loo so tanga ma taula mua ai nisi o malu le malo oi ai o le telo nei malu le malo so le ka mai kai uyo lea ia e matea fea pe ona faiatu e matea fea ia isi taimi o le tatou programe ia manatu la tatou atu le malo longa e le ier ka kove whake o le malo longa wa ki uka koe foi mai se e ia le makako se e kua iala ele ai le asi tatu wa fe mo se ifa fe tia ma acknowledge tatu sponsors wa anga leila lako ia ore ko inka ko por kala me ko faia e mo ri fa ma ro mo fa te tere na fa si langa le to fa po atu mo Christchurch fa mo le fa tai sunga le te fone a mo pola fa ma ru watu on te vala au mai wo fa si pisi o ngi yaso ya nei fo il tatu ofisa ai ele ngata o le touta po inga le o le palota mo le aso taiao ai o le fasisi langa le o to fa popo mai ai ia fa mo le finga no malia o le tatu ai nga Fast Christchurch supporters e tatala fa atasi le ana pongi ile itu la e ono ile afiafio le aso taiao e faia ile Multicultural Recreation Center a o lunga le address fa le Malima Hatley Avenue ya o le sila vaenga ya o le ato mai mo mai ina
ia ele faasalalau ina tuusao mai ai o result o le tatou faiga balota faiga fifiliga o le tatou tunuu i le asoa taeao aua tou te popole ia o le afuala o le atu ina atu tuusao foʻi luga o le tatou polokalame ia a le tautaiaʻe ia me se foʻi o le tatou tautua le Blue Wave TV i le afiafi o le aso tau le taimi lava o le a faagasolo mai ai tulaga o tatou result ia o te loa na pauna o se si faamanatu mo le taimi e tatou atu ia le malologa a foʻi mai ia se maafe muamua i le tulaga lea ma tatou faasoa ai i le matautia o nisi o tapenaga ia ma faaolioli o le tatou faiga. Talofa Italia Te Pelu Masters. Vote action. Elect strong local candidates. SMI. Whalemaliu, a tama whanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo a inga. Affordable funerals, o le tani mo te mitinga, o le maliu maleoti. Mili mai loa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whafisau tai loa, matangi a mosa, i le mō pain o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teo wina, i mamanu Pacifica, whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua matang o fie, mo le la le lei, au le lei. Whafisau tai loa, matangi a mosa i le olu o tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tau tua mo oe, ma inga uma i New Zealand nei. Taimi o le wati lea ua tolu se fulu ma le 5 minute ua te ai nei le tu la fa le taimi a madou i New Zealand nei. O kou se seri Amerika ri. Ko ki tofa ku Amerika nei ri ale o o kau. O le panga sa wa ngai. Ioi. O kari ro se pole pe aka i kau o pe o ka movie Amerika. O kau. Ia. E mo la para ngai mo ro la ye. Ai matele yo i le tatou findings ma le sa i le linga lea ua ta oto ia ma ua le faila atoa. O vai atunga ua nau mai asi o uso a whaasalalau fo i lea e whamai pole ane me ua ta leo i Samoa me se hau. Iai. Yes, tam e se uso le whai meila na me o whale kungu kore kama. O mai pole ala le me ua te leo i nei i Samoa whai minili i potima. Ia la langa fea. Angel pa fonga mai Samoa. Iyo. Ya. O te leo whai mai ia. Alanga. E le ka ua. O lai wanted. Ah. E alanga wanted ngai wha longo mai kei. Ngai au ngai ia. Nobody wants you. Ole se senga le la ma wala ma la wanted. Ah. Oi, makuale ai ma se ofia wanted oi. Ai kei ro hoi. Ma ko ma skas fo le chapi pin mali o woi. O so fia ma mo nga ko e fast. Apa ko e kala ese kala la fai ya. Pe fa longo ro foi kala mo ran kala. O salo e como quero paroca, queria o paroca fa leo queria. La fa sa ora o queria fa mai. Oi, after all this time que lo nga fast ai mo lo leo paroca. O paroca. O le ma pokala. O pakala issues. Inga ia fa ko inga ka inga yo paroca. Ele me fia paroca ia. Ai le fa ma pokala ma ke paroca. Fifi wanau fa pe tao ia o tasi e tangata e pe ia o la wuri fo ia lenga fa ia fa sa tauro ia Yesu
ai wa ki ro fa kau inga ma di Io, so la io la to ma fo fauna ta ma mai fa sa tau lo ya ti la u fa sa tau lo ya ti la u ai se me ka kaula ka wengo la me ko al paro ka ia wa wala o le kere ka sui le paro ka mai o la ia ma to na ia na ia ma to wa wa ngalo ya o le tama le ma ile wangalo ya o la ia ma to wa tanga te finga lu ngai Samoa iyo o la ia o te popo le fa sa la tu sa o lu ngata ya o la so ta ya yeah, I enjoy the offer to tell you enjoy your last time. Iyo. Ele a faina. Kung ko ang promote lang la ko sapwa kama ho sapfo. Ita pipi. Ko sapfo. Kusa ele mautonu. Kusa ele matasile fa ale mautonu. Lala au so mai apole lua wa nga mafofo ile a o ki mai lesi ala ku mai lesi ala sa mai lesi e matu nga pena so melana la ya tanga ta fa le on ya o le fu temi mai mai fu ka pengo fa inga o meri merka ka le fa so le fanga mai ngo o fa mai por me wa le risa mo fa ko la ya it's okay, at least I'm wanted and he's not. Nobody wants him. So ko kuria feka ro pakaki. Ele son alta malia. Ele son na o mele lena tupuni tai. Aviolea. Ole ale faina. Fa malo atu le to jelo tatou. Ya at pen o fato atu fa fonga o io o ke o ma to fato o le matua tu mo o fato mi tia fule tono le tatou wa o le tatou ofisa. Ya ele faina. It's good for them. E o mai fo mo la tu sila mai. Ya ile no fonga le ai. Fa tu te ya ile tatou proclame o turi mata ya le toteli. Ya fia fita tasi. Ole amao ile vaenga sa o fa so to ma fa so to ile fe nafi. Ya so far so a short summary o mena e sila ia ima e fa tau e matautia mo ka kia. Mo ka fia kango ai e au kala ia. Now, se fa tu ma tala le. Ele fa pe ono se si tu o te lo to loto. Tanga ta monia ia lo lofa issues ngai. O te loa ole au to agree mai le matala le la fa tu which ole ma ke la ma fa so ina inisio vaenga. Ai ole atoanga atoa o lau pepa e se fulu 22 o le sa ili ilinga o ata o videos o mea umalava o le awhaata oto atu i le tū lai ai o le whainga malo te iloa o tangata tonu a ie se ia lea now se i whaatu le tala lea a maa wakua umailunga vaenga umama tūlanga o iai e ona tausi sila mai ia inai vaenga ie la avatulunga e whaanene fua tūlanga e le tau ono tau a e iai o lai umai ngoa o no foanga vaenga uma eo o i no foanga ma mea o loo ngao si ai sai sa mo now mo de silfia ile su enga lea o lai wa faa mau ki ngoa ai le atua e te mori mau te lo foi lai mori mau e fia me ke lo foi lai mori mau e le to tele ma tua i mau ai ya no foanga o loo ngao si ai sai sa mo mala ko lo o tangata o lo faia so ngale le la fa le tua e misa i lunga ngai ka mai vai ngai ai o mata no le wo fa blur tu fa pe nei nai ia so nga sa fa tu tia ese company tangata so lai se nei te tonu o Samoa so o nei vai ngai ia mo to si la fia ana va tu fa pena mata o lo to si sila mai ai. But there's 22 pages, videos o ingoa, locations mea uma, e o tangata lai wha atautaina, le wha o ngā ina o mea nei, male ioe, wha akaunga, ulainga, tradinga, mea umalava. We have them all here with us. Awo manatu wha ane defua tuna inisi o vaenga ia. Leanga li ataua, o le mea e tūla i mai. Mua.
e iai le tūlanga fo i le o le kope la winga o le suinga a kuanga o mea ia. Le anga lau ke iloe kula i mai lo le fast. Se i a koa le au mea. O le ala fo ila le ua maa mai ai matalia le fautuanga. Le tātou loia. Le loia le Blue Wave TV. Ia, mai se fo i o nisi o loia o lo lango lango sua le tātou prokalami. Mai ai le fautuanga. Ina ia ua ne I fully. But it's a well prepared sa ili ilinga. Ele ofisa e iai le leisene la tau te whaatau te iai mea iai te tonu o Samoa. Mai au na whaailoa pe no whatu sa ave whaailoa ili whainga ma lo a fia me ia po lana taita inga. Le ai se mea o whaia iai. Uma fo i o na whaailoa inisi o malo le malo even fo i le sa ave masui pare mia ia le ai se mea o whaia iai. O le findings lea o lai involve ai te leo ai o ke vaa ai aku e kele mai ka i leo li atu FM ko mai kai ke fai aku leo o le suenga fo i lea le sau mai a mare mea na tupu inisi o leo fo ia sa faa malo lo le tu mau masalumia ai enga ua le maua ni faa mau ni anga mau tutu le uko fa fenga ruenga le I le findings le now o le vaenga tau la le la ma vatua o le vaenga le mate mana na o e vatu o vaenga le anga la walunga mai I denial ar komsinga o leo even o le ka ua mai fo il di poki le o le vaenga mua le ataua o le kukaina o le fala au fa saina o le isa o le fasili mua nga le ka ko fasili ngia le tioa tu lai tu ala polifasi o vea masui pale mia kasi de kan ma isa no tu tonu le pale mene o lona tali tonunga ua kuka I Samoa o lo fai I Samoa ire sa ili linga le mar su enga le lai fa mau ngia le ai ai sau le komisinga o leo fai mai ele ai se fa mau ngia ngor nga mea o le ai locations ma mea umalava ma le fausi ai ngol ai sa le fau e Kongo Samoa ma le fai ngoinga fo I or kama parpala e lua tu ai nga isa o le piua mar kama parpala o le piua la lea ta ua mai le findings lea o lea e import mai ko Kongo Samoa o ila le si oi now the other funniest thing like at what it sirfia o lea ngau so ngei mai ya faianga fa sala longa le ko ngia wa le la u apaka mai ma kukuila now this is the greatest time la u fionga mwangu ti ala u fionga sentoa o te tuuli matu ia te oi kopio me umanei ai te le ito e fio America Samoa e mawai I marekadi o mele ngau mai ai I sau ngoanga le ko ngia komsinga o Samoa komsinga o leo I lau sa I linga malau fai kau a ko kiki umai le po fai kau le sa I linga le o iai se vaenga o ta ua mai investigations le America Samoa e ma se me o ka wa e kuila po American Samoa fo nga o fiki konga Samoa ma va ale wa tui ma va ale wa e la kuingei o kuingei langa lai mention mai ai va ai o kuingei ma lai va leli o isi fo I va ai e ka le ka ua I mo me le waf o va fa maritime fo ngai va ai which is enga o ko wa nga le ti o ma va ngai na le e ma fainga la ko si akia link ma va ai po tanto vai tanto ye o le ala o le wingo la utala o le ai ko mai fa fe kai ya le ire ofisa le ma le compagnie le la ko ke fa ya mele yes fa fa kai kele la ma tua I maua I fa maunga fa le olo le la ko kele e tu lo le fa ide investigations le ta ua mai taimi ma taimi o va arrival time pick up time all in details wow Kokia
Whawhianga i le ripoki asiaka e whawhianga I loa mea rai whai Samoa ma mea lea baku I whafu. Nai kongo lipoki. Le kongo lipoki. So se mea lava wai kukusa le mamafo le or kalama fo le le whai Samoa ma le whai whafu. Le kamale piua. Kamale piua. A piua la fie folka. Kor se lau. Kor se lau. A whai Samoa fie ka. Sukala. O kwa kera sukala la whaka Samoa. Ke le se furu. You know, I'm telling you, Samoa. Le faku nga wakaya nga ufaku ile tatou producer. Ia manino yo tau vai mai yo lo ia ini fa maunianga. Na wataia. But we have to blur all the names, all the locations, everything here. Ole aka ki aku Samoa. Ole se inga ole alea langa ole yai makanga so powerful. Ole yai fa urulunga o kampangi I le fa urulunga o makanga wenga malo. Even police officers, please. Ore skalinga ole melea, olau e kisi kaiao. Ore kalinga ole for fafika uli lea was a solo fafa mai. Now, ole makere I karangoa me ka ole prostitution. Ja, fiefo. Samoa. Ole fa kau ke ngeki kukulau. Ole fa kau ile findings lea. La e maua le ile trading e avere kiki o. Fai ai fai ngar kurei. Ia po ai kanga kalea. Ai au mai le aisa. Lele ai kanga kalea la kuma vakuri. Lai fai ko kongo Samoa. Ale ko ke vai ko ngale mo mai rano awan lau papa isi. Leilo loa isi kengeki. Ele o ango iai le HRPP ele ango ye le sapi le melea. Kero uma o nga po ko ngofo. O te alu te moe tu lo. O la karkas. A o fa alu ai le ngo ko e aru ko through o ko e maka videos. Wala nga la ye ma video kiripi ma me uma. Oh my goodness. Tatu vai tatu yai. O se polenga ke le lava mas whawhikau ke le payfoldinga mai le ke le alu mkwa ke le lava. Le afianga o Samoa ma le lumamai o Samoa. Pesi ngisi o I kumalo o ngu o karkere fo ngu la afia mai. Le whakau ai. Kenga me ngo lau uma merlisi o ngu fale la kure yai. E le ma fai in kaka Samoa whakau le aisa le kosera o ka alpepa le fai. Longo inga la fai pesi ngisi ma e kere kupe. A fo ila no le la vea ale winga na la utala. O le aisa la kuka I Samoa. E ka ue kama se ia or kama parpala pis la ko slang fo ngani o le dirty ele mama fai ele mama o le piua o kama le import o le kaungo fio le piua la ave Samoa ka e kule e ko se la kala o kama le ku kai Samoa le wa kele le ku va e wa lo ma va pa le wa ia ma au nga o ile sukala fa spepa affordable kamalanga le mori mau uma mai au tou ia malanga I Samoa maka le ua fa mai pe or kufanga le o mai foi ngai sui fai pule mangai sui fa olioli ma fa be mai o kule inga re kule pe fa ko ngor suka kamalale kamakongu ale tolen desili poki mai o ke lo inga re ia se rate wa ma wa ko se ra kala o rate lava le ma wa suka la o kama foi la ia ka ko va ia kule kele nga bawa mai ngor kama le fai Samoa kama ko fai Samoa ai ore kama le alu de kursi lauanga I lunga ronga fa ka winga o kama I pepa kamala o ngara kamala nga ore au fai ngaro au fai pinge ale te fai atu ye ile sitama ita ile sa maua I lo topa oka ngi mea nga maua makua ingai kaka kama kai nga Doris fe o fai ere nga case fe o ka oko ye kulanga uma ya ole vaenga mua la le ma te fia failo atu o leito tonu ole o le saidilinga lea o lai kuka I Samoa longo winga awangi ka koe kari kongu ngi meo ngi pepelo or komsinga koe sau koe fai mai ai a fai ko ke fia kari kongu I fa maongi vote for fast o le ale winga le o fa kuru mere le atu le anga o forfolanga le sa nganga muri ale la uri le ngai dungor ka fa karngonga o ame ave ir fa mo pe au ko mang malo mai e mesela sunga la aule mari ko pe e par mi mai o ame ave ir fa mo nga mention la aule le top 4 top 4 priority
la vea mal mele pa wa le o vanga fa fai e la ko ke fiso soange ki ngai mele kai ao ole oki male ola o kupulanga fa ngau ka ko Samoa le a o lau finga fifitinga la so kai ao ke ngeki ye ya ka tuloa o ke ngeki a mai aka i findings ngai lea e ku mai ma ka pu e mai aka ka oko alai fai me lima ka ke ngeki Samoa o ke va vai ku nga pe ka se fulu dua se fulu koru se fulu fa like ka lo fai a vai o e fa fo mai te mile nei a o e ia una yo walo o lea nga ka usu e ma me uma mtulang va pena e o ke le ka fa yaku ai me pi o le ka o ko ile li poki dia fia masina na ta pena o ka ngaka fo i e nga fa i le so su enga la involve mai si o leo nga la ko ka pe nga inga a ko so su enga le that's a good thing ke lo inga o fa ka wa ku ma me uma o ma fanga o fa pe o fa ka inga ngai leo le nga help uma if so swangi le investigations le ko e maua ya leo ya hisi leo e o i meu code fo i e o i meu code kala ngoa ai o la ko a o fa account ngor social media ai fa account fai le special group chat fa ngale messenger fai le kolo lu e pe kolo e group chat even hotels po makua i specifically le hotels ma motels ngai yai le ngai station ai ka mai e fa kau even na le si vai ngalen o foi tau tu ai su en ma singa le o monetize au su le hotel le so le e fele le ya kuai ka kai e aku fa ma fa moenga that's how bad Samo e ya hotel ngai ai o so ka mai ngai e fele le sa o kwa o mo mo e nga ngofo nga ma fai ai me ai ko kongi kamera Samo ai ko kongi me kamanga Samo e kongi Samo le kongi ka kai ku fa maka ukia o le ala lea le ala fai atu whapea malie maia so tau nau mai au kei loa e siri a kuongo kou i oi whaatasi mari fufuanga wai ai o le ata oto i le whai ngā mālo mōlo na tūla i mai e lau te se ia lea o le fo i o watalo sangatu e whaao o i a le suenga le nei i le sunga le lauli le mali e toa ma lana fai ngā mālo pe a tō manu la tō pule Samoa ke ro le me mo mo reu kong fat kapso zogi me mo le yes te loa ina ua o va va ia tunga i fa nga ina fa na utini tulo mongi me siringa ngale a ia se me siringa ka e ro ka fakui ia ka ki ia ku kanga o nga mea le anga o le vanga pisa ko la ku ka Samoa ai fe ro fa ia le o mai ko me singa mla vanga le u fa ilo aku le wala nga importa ku ai le si ku ai nga isa au fa ilo aku ele ai ma se me o le findings ngai o ka mention mai America Samoa so this is a good report mo o to America Samoa e la ma wala vano ai tu li mai e le fionga ya moangu ti ale nei fionga sentoa a vatu le o to te si lai ai o le vaenga nga piko sili nga ku ai le loko o kalangoanga i e fai walanga le maua o ma kalangoanga ma messages ma me text ma text ava kunga o ke ngi ava ko pule ai o e mai singa meanga le se ia talo fai o isi wa o fanga kulo wa tu u ya la to fana u fana la au malosi fai ai tapuenga makaukia ia ke ngai si me sa ke wa ngaro wa ole pero ke le me so le wo so sa va iso e ka fe no lo ve po e fai ngar va ngali sa palai e isi kama se ia le lainga ke le sa va le ke le msaro ke le ku mele ngo sa palai le lainga ke le sa va mare aso yo ai ole me ala no fa no this is where I'm so saddened. Wa oma mai le findings it's about time me ave ku uroi leo
bo o mga avel fau kuanga o so fai loa ma fai meia ai se mea nafi le ai se mea now ele sao e ala me nga sau Samuelu manga ku mana tuor tangata pe nga fa kula ukala o e il tangata fai nga ruenga mawalunga le tula fono i Samoa le atau na fai mai le tala le nei tia ile kai mi fa ko a umai nga sau Samuelu lunga fa le mori mau ola na upulea asiat ana fa apea e ngaka le mori mau Samuelu ile hit and run e le fefeu le maka upu ua levanga nga fai se fo levanga maua ai nga au loa le mori mau Samuelu ile Aisa ai mai se la uru nga Aisa mari mongi lenga fa mai Samuelu au marka upu le pulenga e kanga kavaleinga la audi ma olo fa mai lo marka akakarea e fai nga ruenga i Samoa ofisaloia fa mai fefeu lo inga marka upu leanga o kangaka ia e afia. They are so powerful. Kalanga? Yeah. Sa ole. Ai ke lo foi oe le fo ko ma mangi ya ngo fai ka lipoki. Fai ole me o so fai o le ku ya anga. Fai le me o so fai ya anga. O so fai fa le aka. O so fai I bai mo. Ai le o so fai ia. O ke dei fa longo ku la o so fai ia le mele mafi le mele. Le te fai atu. Lea la ua so mai ngei le ko mesinga o leo fai mai. E masalo mio Amerika Samoa. Sila le ataua. Se fatu tala le tu loa lau fionga ko vana ma sui ko vana. Lieutenant ko vana ai mai se fo I o mauta lua. Ia e se de toa ma pa ia o le fainga malo tuila. Noa. Ai se fai singa maka mai kala ya fe ko ya uko. O le mea mali o le poko yor kanga kale komisinga o leo Samoa. O le upu foino le tikoi. O le poko ia e fe alo fai kongi nga I ore polo. Ai inga ia ngong ia ave ese ka inga ese ai ma fau fau kanga ka. Mai le mea sao lea lai sauri su enga lea. Le au wala kuai le kasi o vaenga le au wala kuai. Vai. All of a sudden for mai o le kau masalo mio Amerika Samoa. Vai. Ave ese ma fau ba ai lau ke bai. Ale sauri su enga ngei mal me a ko ngei. Ale o fi kulo wa. Nei nga ka o malanga va ai ka wa e New Zealand. Fiji. Ma le Fiji e wei o le Fiji. Le ai ma se le nga o mi o ka o mai ai. Ia po ka mai va ale le fo le mai kukuila. O faleolo le mention mai ai even the time of arrival. Le nga o le ka o kanga kangi. They are professional investigator. Help by mga ingisi o leo longo se fa kura lea reading through the findings lea mar so enga fa fe kai you better be careful la ngai kai mila fa ali ma me ko o ngai ai leo le la ko ke so swang ni so enga mele o mele le ke le afianga o lau ka inga le wa ai me o mo mai o le fe ko lipoki le kala lipoki le ka fa se o fa salonga ngo apia longo yes la foi ka wole fa ka fa se o longo le social media kako vai kako ya o le tali o le sailinga o le melea o le tali o le fainga ato o le tulanga lea ma ina ia au mai ai tangata nei o mai e face le kula fongo makaloka o lau e kisi le aso akayao ele aia ma se mea fa pe fa ya tuina ia tau po lea tau fa leanga ia e kau fa leanga o le fa kau ki kulou a ko walo ma fa ngau ka mai ka a tau fa leanga o le kalepe ua makua la makia le soifua ma le ola wa fia ngai fale oloa wa fia ngai ainga wa fia ngai fale wo kalepe kangaka amale aisa fia kangaka o mali o le kola ka di ma se lau le fa pe ku fa kangaka o le makua fa ke le ngol mele oh my good boy wa mo ku pe fa ka o me ka isukara oh no ala le uva ye tu ye alla le me le pepa ka se furuka la le isale la fa ka o mele le kio o ifo de si a wadi I makua fia wanga mausa ngei mea fia kele o ifo promote mai
langa le la ku la ma wai le lima se lau le o tau sila la ia tu langa le wa ia a to waro lo famoni la vai ta to walo ma fa na uma le tupulanga o le fa to muanga le na o le au mainga o le susu enga le ali a to wana la ino faftai o le popolenga o nga ua afia le lumanga i manguia o kupulanga o Samoa te le la afia o le me siringa le anga sia ka fa ko lipoki o fe ka lipoki ka ku tole wa fiu lipoki ai ko i uma ya o le tulanga le na le ai e le mafainga o e lipoki le anga a lipoki aku oi e lua me kupu ya oi first feko ai o morianga leo second your life is in danger yeah o fanga makuor fa fe le oi ai now the other funniest part le atawa o le fo ia wai kua ma le kulanga tulou isi malo le wo fa ilangi lang folo ya pe Benjamin telia e fa ke nga madia ngo kikire a fa pe o le wo lo le ke fenga leisa ye ngo vili le ya misa le misa o lo ke masal mia sia ke leisa lo ke lo ngo ba ya sia ka fe misa o me ka un foi le o le mai su oi a ke ngo me fai e ke vidi mai ke fa mai so le ngo foi mo ka le me le ai se malu o tu so le fainga le mai i scenario le makam fai ka fai tu ina ia puipuia malia mai la le se puipuia locations maswafa ma e o i hotels e o no fonga me uma ole a puipuia pe suppress mo te mi le nei ai ave lau fa tu tuanga Samoa fai lau pa loka kai au il pa ki lo ke fai ar me lea tu ule ia i ole tatou le wa ia o fai loa ia i teita le tatianga a toa lava o te lo fo le naunga le nao nei investigations a keita companies i Samoa ina ia tu la i kongu fai ngā mālolo ke fai a leanga ua matua moni le corruptions le tūlanga masalo mia o le corruptions i to tonu o le matanga ruenga o leo lono winga lau kala le lau faya mongia whether we like it or not but if you feel tala a tu le pipi instead of su o lau criminal they will come after kanga kaya face su nga ese sengar nga aku mai yersap instead ole o su the real criminal and the bad people e o mai su e mai so me mako pa fe la tato bele le keisi le sunga la le mali to ma la tu vanga to di male instead ole o su e po ko ngara ver kamare ku au ale o i fo su e ka pure pulenga pai ka ko yan e fo su e to pure pulenga ole me la le na le tu le mai so ai se me tato te no ma mana na o ye e te tau ono tato tu ule pati sa o la tu te se ia le a ole me le nei avesa o ale paki la ko ki se ia le nga maka mai le vanga ngai kai mo kulepa la kamai lo ko fa le yele kai mi la kamai le fai malipo ki longo winga e le se me kulepa fai ai e le se me afia me fai ai fai nga fai nga malo wo mo ka ki fai nga malo kulepa o ka ki fai nga malo afia me ka ko kule ngo ya lauli kule ngo ya lauli sa o langa o ka kule i la fala e kono ko nga fala fa sainga fo ki ki e kono ko nga fala fa sainga o le fala aule o le aisa e ma le fala aule e fai fala au ma le e ma fala aule fo le ka se ka le ka aloi le fa mai ai fo le avese lo stress me fa penga but e ma ka ki fala nga le mo worka ka le mai faku male o ki fo o ki fo maka ka menga ku sala ko nga fala o ye le fa ir vanga le
e kia wala ia ore kama ainga o Samoa ele kiki mama o kwa whawhikauri ngai whawhikauri le whawhikauri le sem kwa kiki maa kama ainga o Samoa me amasa mei o whenganga o cost of living ia por kaura soi fuanga a kako whakulanganga le whenganga le whalau whasainga ko kiki asa o ngomerkoru ngomerkoru so e ka ua kele la le anga i o kako e ka pen mele la ngai a fia i whangau a inga ngu i kumalo e ka le sia a mese lumanga i o whangau ele i whangau mai ka mai kere i whangau mai ia ai worse still le wa fia i ke ingi ki o kako Makau kia. O le vaenga whae te tama le tūlanga maa le leanga leo le mata upu. Pai aso le te nei le na maua tuaise ta maitai o matapongia i lalo le awala papa. Le lai o mai le so. Tasi le vaenga e ese le maa li e tutono mtanga ruenga leo. Au tau mai tau mai Samoa. Nga ole a makanga o whaafika uri mwhara vilavi. Ai le se kaunga mas whai. E le peio ni usila mangei so se aku ngu lava e o manga maua mai kau make e update mai lava le e sa wa fa masa e update mai lava po fianga le ase ma vela le wangalo le wangimo le wangimo feo ipokaki woki pokaki po fe pokaki po fera eskurimia lua tanga tanta fang tu lo tato alu i to news au mai lua kanga malidiu ya pokaki au fiai malisaki ngi singia feo iai. Lokar kenge leanga maua i loko pā. Okangi aisa malanga maanga kama whai ngā ruenga. Koe mori maua i rea ori inga i a Torres. Tulou di sofa keo. Walanga i reo koe ngongofo ma a. Tulou. A e waku. Ele ia koe se aso. A koe release. Release ala sokas. Koe release e leo. O fea ua whai i ngā keisi. Lefo ela vea mai i. Lefo ela vea lipo. Lefo i makua ela vea mai i. Fea ua whai iai. Ai aho o defamation, ai vai le kuringa pe o defamation. Kosa ole kula fongo le ua aru wai kupe vale le malo i le whaongangan kanga luenga leo. Ai kei roka kai si koe ai. Makua fia ia masi koe ai kenge le prosecutor. Dai upumongi ia. Makua kele ia makuper kenge lea. Wafo ina ngare pau ayo anga keisi e ufea ngai ngenga o mea kau defamation. Le ai mangi criminal real cases fo ngali. Le ai mangi me whapenga vai case le lopo feo moelo yesidia. Ioe. Ia. O le tūlanga whainga tāle nā si tatou wami. Ai o le tali atoa. Ai ka oko kui o au sa mo le ki paroka le so kai au. A e alo famongi i a tau walo ma whanau. A tau walo ta maitai ma whanau o Samoa. Kupu ai. Paroka sa oa i le vanga wha upu whai. O ngā o la auli a le mali e toa e sau se ile alea. O le mafua anga fo ile li a taua. E makua i fefea ia kuila e pa. Fefea ia fia me. O tau sila sila kurwha ngā paroka la ka le aso kai au. Alai whaia. Alai whaia. Alai whaia. Do you know what comes to my mind? O le mea o le mautinoa. Wai roi. Ko ale le kai kai. E ko ale le ka peking. Lai moe le. Lai ko ale le. Lai wha kua pe whaila oi. O whea o koe pisa mai, e la au le mai toa. Ku i lalo le page. O sika ia. Ngā o kā kou wai e whafo, ngā o kā kalanga e whakanga o kou kula whongo o mea ngā kau Samoa. Ai matua to ale taiki. Le ai se koe oso me o se whakarangoanga i whia ma whia. Pau wale mea. O le upu foi lele. Wa omar ngā ruenga le kangaka. Ai o le awha moe le ngā ruenga le mana sirisiri ese o le apua. Vai. A uka kou sirisila Samoa o kou sirisila kure mele fai me lo makua marko inga lea. O angafi lai whaia. Lai sasa. Ai se a popoli. Wa fefe. Interview in the form of campaign. Yeah, that's the reason. Au kou fesili. Ai se a awange ke ele ulunga. Au foi kou ke wori peango i lofiso whainga paroka. Leango i foi kou ke ilo ai ko inga mi o kongu kanga kai o mai malaku policy ngei mo mai mameia. Kou ke ilo umai awange ngalo.
ele po pe sengu awange ngalo le menga sei ka ko kuri maka ilanga o lenga o mai fasara lau mai ngai ia fasalanga o pai mala fai pe a fai me ale fai mai akula epa ale fai mai fia me fai lau kimuia fai me le sui ko kasora ko kam o ve kula fa kar ngoma foi lisi o kam mala kam male a sui ko kasire ka ia mai le mafkanga aku ko kas ia yang oso mai foi lungo le news ngai ma vai ka ko vai interview promote me mala ko mela fa ai ko ale la aulia le mali to o que vai oko vai lai mior kala nga foi le ai ko mal ya mo borunga ke foi ai ko ka ko mai le lionga vai fe le urosa ok lo ke lo ka kan fa fe kai me nga fiso fo ko ai lo me ka urosa o le pea Paula pea ka male alu le le winter o urosa nga ai ko kisirfia ai vai ngere lionga ai ngofo a pu e close ngere camera mi ai documentary ke vai ko ki kumu makai langu ro le kai e vai ngofo ka fiki ma mili e ke vai ka ku le mo ya le lionga e le fia ngofo fo ma ai se lango ku ro ai se a ele mau ele mo se longa le povi fo ka ngol kamo ia ke vai ako vai fiu le mangu e ore senga e oi mangu lele use pi e o mai vai iri le uro vai ingi ku fiki fo ile or kamaro ai ka o le lei ale lionga ye le mingoi ai lionga le mangu ku sala ngungu ore fa ku sa konguanga ore merele la ka ko vai ko ia wa fo ngianga la wi o fo ngianga fase furu ka usanga ade la ka opisa sorry ar kula fo opisa la o fe o yaingi ma fu isia i lo alele wala talata o la te ki ro e sa ofie mem kule wa fo lo con kuskula fo Ola ma mo le ko luanga ele se me pega ko kuskula fo esa o usa la o mai e va be ia kuila e pa le yangi nga tu lo le yangi nga me o ye but o i fo i si la ia kom singo finga paluk po le fo ile ko avea i wa au mai makulanga ma walulunga wa ko si ki ai kula fo makua i ona lele ai makua i alo ia lele ia le teita i o le whaetutua i le tua sa mo utasi le ai ma se mea o ngā se pe ngā o ia matulanga whapena ia ai tatu atu le marolonga pupu kako whesika marolonga whiwhi ia o i makulanga po ia ea malie lo luto o le le tata la ma whailoa langa e make mention aku lo se keyword se kasi first or ka fikinga nga su enga ako e ku mai fast instead o ngu leo o fo yo o la wesi fa nga nga fa por o la wesi le mai su enga e make mentioning aku lo la wesi su ilo ya la mango me se le lisho ka iba suma lua ko fu mal fo le ko mori ku malo so le arme mari sau male lisi o main foi lele kama ye tila sa kama ye oikua ma main so le eso taxi services fare ono so okay the phone all phone numbers your name your company all in these findings kero ke o ka fi am ka vi ngangi fa yo ka ole fifa kam kais yes sorry yes o se me o ka ngam kwa ku e se ka ofi yes e de nga kor ka ofi a mo kwa sungu ya a wongi ko pun me o se me mari so e ma ka kia I think o foi ka ko pe a fie ia ka lu se lau mo se lau fast food se fast food ka la fie le group le wo wala ko involved me te jojo malolonga
Ya, o le toi foi baile fa volta to proclamer. Ne vanga le fiafi. SMI. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga, ma supai. Ma whalau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo a iwa. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le baliu baleoti. Mili mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Au ase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa, I le mō pae o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua matang o fie, mo le la le lei, au le lei. Whawhiso te iloa, matangi a mosa I le olu a tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tau tua mo oe, ma inga uma I New Zealand nei. Taimero wati lea ua lua se fulu ma le tolu minuta wa jai nei le I tula e lima. Whaitalofa whaapitoa atu I tātou paanga mai le SAP, ma le HRPP lea ua mai mo mai lunga o le tātou proklami. Ma tu ai tau o mai le le e whaataritali pe ta ua tu o tau ingoa. Tu ai tau o mai le le e whaataritali. Yon mena lia tau o matua tumu. Hi, how are you? Shout out to all our SAP and our HRPP fans. Watching us live. Share. Please share the show. Share so we can get more subscribers and more money on YouTube. Ai whatalo fatua ia o tau. Ia mala I o le tau fee. Awale ne tau o mai nei e whataritali pe lau watulisi o tau fale eisa. Ma lau watulisi o tau o te aolo ma tau. Lewa I umanu mera o tau telefoni o tau pisinisi o mea umalava. Ai mala I o le tau fee. Mole sila fia. O lea e tau poroka mai e le meta ia le tatou proklame I runga o le Facebook. Ma te fia whaamalo atu le vaenga. Aitia leo. Aitia leo ia mai taua le tatou. Awa nei ngalo. Le koongo. Tasi lea pepelo leta ua mai I le investigations lea maua ele ausu esu e. Le pepelo longo vo mai o le tau te ngalo lue ma le meta Australia. Mata mai pia pule au tau ia o au tau tala leanga au mai e se fa leanga kele e le o lava le leanga o natala fa leanga tele fa foringa tele mai o matua fa foringa tele mai o e malau fana nanga ngaile o foringa le le mai le te foringa mai o ka kuli ai tie leo le fa la konga wa tauna longo mai mautu per malo mai mautu pe na to tongi ele to fia fo kongo Eoi mai mauna tupe ai leanga tele la to wa Iyo, leanga kele nga Haiti, leanga ele oru ila lor proklame ale ore karusanga mai meta. Fa mai pe fa maongia ya mea ko kele ifia fa rongola o kenyanga ngai ele a ko meta. Lela na nanto sisila mai. Nanto sisila mai wa arusa tatou le tatou wa commerce. Sei fa sanga ia le ato ia fa venga fa mai meta ko fa re sa fa ilungole. Okay, la ko vola I ka ko pule. Yeah. Okay, la ko ngel meta la foi okay ngel mo ka ko pule. Ai ma vai to fa taula tu mo mal tato fa to ai fa fu. Ai ole na fa talo fa to ila ia le to dele o to le au sap le au supo
Iyo, supo moa. Wala supo le nevi. Supo ka vai poa. Male au HRPP. Alo fatele atu mo o tau. O mai perunga tatou militino fatasi. Fato tele tatou. Ia, lai mana o mia mai pulotu ni viewers. Lai mana o mia mai isi ako mai fua mare akiri kele yo viewers i rungo nei porkalam. Ia malo ale ono sai. Se fakaro foi pulo kula foi maka. Ia fatalo fatu pulotu. Ia o le vai o le mele o le papala o lo ngutu. O le matua fatu to o le meo le longongo kwa paru longongo. Na o le matua fatu to o le lei o le o le tamale o le kuile amu asu ye. Lei o le a o le mele o le o fonga o le apango king. Ya le atalo fatu ya pulotu, fatalo fatu ya oi foi si fafa finge saia saia ave ka fakaro falanga lenga o le ya atalo fa ya saia oi foi ngosi finge ngare pu mamango ivi kirino oi foi ngol finge likia kaino fatalo fatu ya o tu ni vanga o le fiafi o amai ia mo mai mau pe na fa peltilo ni tangata mata to me na fa ya ale fa mai polo ko vai kupa e po le fa polo so le polo ko kwa pelo ke ia le na o le ke do el ko fa sa o medi de sa wa ngi asia tamale atawa fa mo le se sia ki nga pero ia ile ngol mako kampanginga Amai ko kampanginga. Iyo misa makalia kule. Sila ela ile lisina pito ilalo. Ia tawalunga. Ia na tango foi la ia fa ia magic nga ai kongi ai runga. Iyo. Pai foi enka ko ele ko ke masa. La ko sila ile lisi. Por mai ko we. Por ma ko polo. Ole so engalia. Ole atu sa o ia au o le tatou leo sili na whaamaoni manisi o i la tau ro i tono na tanga ruenga manisi o le kuua ia aori o whaatau malama o le tangata lea po to whai ala vea le ua tau i lo mafaufau o le a whaima ave sa kako sui la whaima kako sui ave le tau whaatau tuanga ia awa fo ia le tatou tu sa o ai oka se whai mea pālengi o le atua te ataua surprise maya wange ye le fionga mangu ki ko inga le lenga ke pingi tasi le to in to low le sentoa makua i ku vai lua i meo fainga pi o meo drugs i Kongo Amerika Samoa me fo ina na matua langa ile fa pe a me ota to vetu ongi ange lu Amerika Samoa fora fa sainga but the problem is o le ku wa i fua kom singa o Samoa o leo o Amerika Samoa fa pe o ile sa wai me e ngoa mangianga fa maunga tasila nei fa maunga o fa fonga mai ia le malo Amerika Samoa le la tu a le ile fionga ile sentoa ya mwangutia kasi le onga oso malanga ku mai ai lang pe ako fo wale ma o to te le sa tu uma ia le lipoti nei e fio ma le fionga ya mwangutia e ma kwale ai ma se me wa fi ko kuila al mangi o lipoki a se ka wale ka ke muso ka kalmo ke o lo mo ma le mea e sa wele mea ele o ngaka i las e o ale mea nga sa wele fo el mele a fo ilo te fa tu ku sa ia te au le ata wa anga o au se komisinga so le o le keke le o si mai o ruma ku lo wa ku sa le ma se me ke ko ke kinga inga nga osi o si sa o mai a asiaka failo ia ilo fa fio ke le ngalo nga wa nga oma please action lo pa mo pe yor kai mi ka fa lipo ia ma se nga ma fa pero o le a fili lo la vaenga la ka ko te ko inga lo maybe ele nga paulea but o so enga le taket ko wa one of the heads se kasi o ulu po fa ulu lunga ke le fa la po ke le o le aisa o lo nga o sia i Kongo Samoa ele o ngo se uma i o le alea a fa pe fo ilanga o le la au ke le nga maybe this is one of the main wa nga o nga se i o le alea ma wa lo mai sia
ai ko ko le mfai fai ele pai ka ko foi ko nga kom singa le ngai wo fiangi me wo ko ku ronga lima pa wa me le ale fa ka ngum fai ai ba kura ke ungi mo mali wo ko au yes o fanga mali wo le professor o le ka ko ngai foala au le foi ka mai le se o fanga ngole o fa sa longa kom singa nga fai ora ka kali aku va ngale la sa u me la lo kilo ai sa u me wo si pa sinki ake mon kwa foi le fa karngo kom singa le kusile ya nenga fai elise nenga ka fa ro e se amenga kusi se men karngo mai na o uma tua i o mo o se itoe ia makua i koe a fea ar kusilea leanga o lai ngofo kuloua o se mea i ngā makanga ma se mea i ngā kauvalea o le umaenga ai la langa uma mai ai lunga walanga o le ngofo ri se le sila mea e alu le whanga solonga o le keisi lea ai nganga sa o loa la ia papari ko e paua le o kanga kale mo mi fo whanga sa nga o nganga sa o papari i konge ki markala mar mo maulia ma meo lo si fia fo e kulower ko finge adis ole ale meo le aku ole ale meo le aku to me sa mo mar fa fo mo with much respect ko e paua le o le mea le ngau ngi kanga kai ko fia o ko kongu se ia o e kangu mai umaloa se ia o e makua kangu mai loa ai ka loka kangaka ele ai ala ko sala ele ai ala ko si me ngale la ku pure etu me ko ngwa ngale la ku ole a ave ka ko mongia e pa ilo ko kongu kuila e pa ilo ko kongu fie me ole a makua i kau mafai i songa ma losi e fa asufi ai auska dia mangi usila wa lavangi me fai inga ia fai ingi fai nga fu ia ka ko ie ka ko ke langanga ku nga maka upole ami ko pe alang kala leng fai leng fai ala uli le sa me lenga ya fo im ka nga musu e maua nga leo musu e maua musu e maua e fai akul me so song ye fa mai le sa o fengi ka ila lo le langi e sa we manga o ku fa mau e manga o awangi ia ya le si me fai le si oh, ele fa pe o le sopo fu o le sikiu ke o le si. O le fe lango mai. Leanga e lau o le fiso, e lau o le kolo. A e ala e kasi i fea. I fale olo. E ala e kasi i fale olo. Kei mire ka umei va a ye a. Aka le details. Ti nou le a taua ma le whaafonga mai a le tunu u. Ina ua. Oh, I have no connections o ke le masangi kulou isi official mongia ai fa fekai the only program wala ko trustinga e sulu e amai ia e fai ia ile o mea liko italiko la company ai lo la ko liceng e fai me ia ke fu fiki ka solo longo mo faianga no they are legally you know very professional report. Yes, very professional, very all professional. In English and maybe you might need an interpreter lo sunga kom singa interpreter me ia terms used perfect. Yes ole ala le wingo le tala fa afekai ko le puro fa afekai le fa ku inga wa mai le tu ia a winga le fa tu tala le tu fa tau na po o fa pelo loko lo wanga ngai fa mangu ile akua why wa yai ngisi e kuku mai even kampangi su e kekelengi wa kuku mai e lango le mau e lango le alanga le e ka ke kau alanga kuai mangisi o le auso o lo faia fa afekai langa ngo fa pea ka fiolai o le ku ia ku lava a o le o mai age kanga kai o kanga fa ngar ngisi o fa ururunga kanga ngar maro e o mai pi fa wala mai fo ile le prokalame ai inga ua au mai le lipoki lea si iro di mai lunga ile ku oi
e sisi I o ulima ya Yesu. Ngava. E vivi I lo uloto, aleluia. Awa foi la wa fa ya me siri. Fa fe kai. Ele fa pe o sisi ku o nge ko fa pe o ai se manga ru ngala o le kiuke le mo fa sala lau ma e longo pu ali. Fai lau fifiringa poko. Samoa a o ko manga o e fai le suenga o menge I lunga ma se ile a o ngei so suenga I lunga o fa ma ngia mai le la videos. They capture videos. E o le ulanga o le aisa o mea o malava currently. Mea ia makua current lava. It's right here. O le ala le mele le famai e lengi aisa o I famai le o fai aisa mo o le ala mele le famai. We need to put these people behind bars. We need to lock them up. Ko kele lo sa mo le lo loko li pokile. Yes. O le sis fuka usanga wo kele vale sa mo. Kan mo ia. Yes. Ko kele manga o se kungu e sau le kile population a kele kan ko fa val vale. Pava. La sa we mal fuala au le. O le fuala au le anga E le anga le. ele anga ma fo fau. Le anga fai. What's the name of fuala au? O le opie de la ka o le opie. O le si o le nitrine e pole so. O ka va ia ko ngi fuala. Oh my goodness. Wow. Ka kia fola au ia faunga. Ya. O le vaenga le na wo fa so atuai. O le alofa mongi ia Samoa. Ai foi o se makuo e fa fonga mai e se lo wika ngi por kalami. Onga o lo alofa fa valea ai HRPP e ngo masonga mafuanga. I want you to look at your children right now. Yes. That's my challenge. A fai o le ke ngofo mai le fia mai ala sa fai lau fa ngo me se po isa fa ngo kengi. Kilo yo la ko makar ngi kai. Kilo ai. Kilo ma fau lo loko. Pele ongo ua erkin ki se pepas fuka la le makar ngo ko. Kilo ai. Pele ongo laka mai se kai mi ke le ko va ai wa. O le kai mi ai e ke rusi ai wa le ko e maua. O le kai mi nga ki ko fa kai mai ya ma ua nga ika mai po kala mengi. Ya. Le nga ma ke o kala ngo aku o ngi me fa va nga fa upu fai. O le ma ke kala ngo aku mole manguia. O sa moa yo nga kupulanga na rovao. Ale le uka ko va ia ko ngale me o le va pa le wo ia. Me o le va pa le wo ia ngi o. Sa va vari solo le awar kele le munga la maka mo miki afu. Ko inga ka ko va usava vari kele ngo ko lo fa longa fa fonga le tulu. I lunga mangala. Me nga le la fai. Ma e so o ai I le ia taua. A le faia se fuafuanga. Fa vavi. O le mekup. O le tele o le autou fa valea le fa kawinga o mea. Ia. Ke le fa kau falau maka fa kau masima fa kau io suka pae ka mixol wa mana tua. Langa o le la ma fa fa wa ia. La au fa valea ngai ngai ka mai ke ngeki. Fa valea ngai ngai ka mai ki. O le si va ngor se su enga lea. E iai fa ia o nga lae wa fa maungia. La ko ke ku le i kongo le onga. That's one of the thing I kongo se su enga lea. Yes. Se kasi o faia onga sa kurikuri maka inga i susu enga lea. Maua le leila nga ke kule ia mei kongo lea onga. Ia. Ma fau la o ele ke le fia por kalami. Ma fau iai. Pele o lea onga nga onga ilo fanga. Ma ke le ka ua kua right now. Or ke le vafe foi mkau kia. Auka ke maku ma or ke le vafe o le alo le me le ia ma kakare ia afia. Ia. O le tūlanga le nā i le reporti nau mai. O lo ta oto I le tātou ofisa. Mai o le atu sa o ai ao I lātou. E lātou te whaia le ngā luenga alofa I le nei vaenga. O le wha mai o le malapapala le mea tulopu. O le wha mai le mea lea.
a le vawe whaia se fofo le a taua ta fio la e ta fefe ai aua la le waku le isi o kako moku savai Yeah. e malanga atu no nofo I wharitari malo la le avatua le ngol wharitari malo mo wharitari malo ai o atu no nofo ina ai kulei solo a o tau te pole no uma fio anga mai ko ke fiu foi ko ke fai karamai wo ulo le ya isi o isi ngu ka ki kau ia le ala ve vela o te tulo o te le ala mele fa tu ko ke fa feika mai e vai lo wi ngo I ke wa la ku o e ke fa kai ia se hu mai ya se makai ka ua masi ko I e ve vela mai vai o ke o ka kangira o ke fongi mo ma vidi ale ia walanga ele fesilingia kasi a me o se e fai unga ngisi o ngu langa ifo isi makai o makua masasau wale o me Kere nga meringa ma kele me waringa ngai ba ngai polo fai me sa vai ma foi ma ese man headquarters leo ia e sa lo ko la ko wai lo ko la sa leo I sa vai lo ko la sa leo mai sa lo ko ala we vai va so sa vai ke o so by the time e o ko leo ko singa pe pa leo okay va ko karangoanga isi leo so ke karangoa ya no wo Kwa le anga e kupo e kungu a le se senga pe ngi ngusila ale lo ila ko special le attack me ngi ma monitor me ngi ma fight aso uma Samoa so le mai o I ya unit fa piko ai faia Samoa ala unit lele e oso e alu ai ka uma yesi e karangoa ngala fa e alu le radar leo ai ka wa vidi mai des ka o mai I don't really I ka o di leo ai ka o di leo fa mo le o fenga ruanga le leo sa karangoa ngai ya leo o fenga ruanga le leo ya fa ngo ya la kuava o ngale leo o kuava ofisa ai sa uri kadi ya si foi leo la kadi mai le isis la yo kuma ya ka umai malo la yo kuma de timi I ole fa mai mare ka le ngo fa ya kule le ya o so masinga kam karangoanga ya le mo ma ko o messenger ma messages ngo fa kule le ya le inga o lau ku ava au fuange I so ai fua inga de mera nga e fa kanga kami o fa musu ai ngo le la ve ai I o so lo mai Vili o le mele la kuele rate Samoa o le mafuanga ngai le mangi mea ngawa kule a mai nge o kama I me o fasi pefu mo me o pefu mo me o pigi kanga masima o nga kaungu o kunga le ka ua koe leo I koi a o le hi moro ngoa o e lea kakai make sui a koe ngoa o le e yo lo ngoa sao lo ngoa ngai ke leo hai le foi maua ma lo pu lo leo mo lo ia fai kama ese lo kafia alu e fai su e ngai ali atu ia na ukala mo ia ka ang sa ia le la o me sili lo ka fa leo au ai ia babenga ka ofi ia ma babenga nga solo ki ma ka moli o so ka fe io e lo me li o ngola u li e kongol kusi a foi le lo fa atu pa wi o tu ai ngata ile taimi sao fa mai kala Yesu ale tu ale na fionga at the right time, I, the Lord, will make it happen. Fo ia ukala le so ngafi. Le atawa wa uteritonu nei mo malama. There was a reason nga stir up by le tua. Ma fa sa ia ma fa ngor kom singa ma wori ia. Fai ma se vai nga se ka iska morio. Ai ke loa o kua ku nga fa ku puele atua e se fe mai ai mai le ke I ku lo li o pe e mauani ke I waka ka vale inga I fa fose le anga believe you me anga o mai le ke isi le mali o professor le ala ko konguri e le ma fai fo inga le ai filo ai ia
ia le ko fali o i le sailinga la vore mi ko ngia ai va ai nga si le fia le tua it's not the right time. It's not the right time. Yes, he's the right person, but not the right time. Mai la ia nga fionga vo mai. Ile kai misao. The Lord will make it happen. I believe le atua. Ile mai ai or fai nga filfilinga ile so kai au. Ma fai konga muli vai as fo. That's the right time. O le right time or kai misao le. E ka kaua iloa. O nga happen le melea. So, e koe wha fo i mai a o e li o e lea kua. E ke fiua, po le ar kulanga fo so musu li o ke koe musu ai. Po le aki ue ma fo fa pia i ke roa. La waru e whaisinga o pisingisi mana. E koe wha fo i mai a o e lea tuai. Le anga you are already part o le porkalame a lea tua. I le whainga o la ngā mio kong. O ko uma fo ia I ko kongo makanga ruenga leo penga wha malolo o ko onga ngi vaenga wha pia pe wawon oe pe nga kaukuli oe onga wa kaukala se me sa wala ngai liki solo fa fai kala ko kongo a fai o le ua e ngofo ko ele onga wawon oe ma fa sala oe fo ilele ma vadu aua e ke popore kele ele o koe umi se kaimio e ke safai ele koe umi se kaimio e safai ai ave ese kangakange ai wa kulo o ko inga faile amiuto ya or kai mi foi nga ka pe nga ele tua se or kangaka ole au ka wale ku ele kadi ele foi le kinga ngofi ele fiu ngofi me vai ho ia ma wa si sunga le atu wa o lo le atu and ele o se assumption le o fat wa man faya tu la so ngai Samoa yes my name is one of the famous name la we all sai io ile fa talinga mai ele wadi ia ke mangkua mai o te le fefe ono o se alu se fare pui pui ai paule me o ke le manga o ayet o loko ka fia mai o la wa ya kakau ma ya kakau ma ke fa so ai maka upunge la mele o kupu ngai ngisi o so yanga ya ngau ko si la fo I fa take congratulations wa sa ku ia la wa mai tua le so ia fiu half kai kele ale wa mai wa tau mia uma ia va enga sa kele nga fia fa so ai pai la tato o le meranga o kele manga wai le anga o le akadie ai loa le au va enga ia o le akadie ai loa make ai la le wale mawhainga koe kau ai whao ngā e apiu said kula fongo. So ole mele a whaio tau whaatari mai, keep waiting. God's timing is always the right time. Awa ko ke pole. Po ole are umi, ele o yai ke le masa priority o ke rua kua Samoa, ale wa, sa wasi o tamata o tuini. Pa wangar kanga lengo. I have 12 siblings. All of them are living in Samoa. All of them occupied our lands. Wangi si mea ka ki koe ya lewa koe murigi kaimi. Leo ke fiarui. Isa la eru. Ai kupiko. O ke topa walu si amangi. Yeah. Ole la travel. E awangi ko ngau mai fu vai por mere ko ke ngau mai o ko wi ko ke ngau. O ko ngau ele tu leanga ina ia fano ai. E awangi ngalo ya uko. Ele po pese hu. Tasiala nan ma fu anga ya la yo no ule ready yet. O ke wa ku Samoa. See, I tell the truth. Ke de alo le ka la tu lo ke lo fu finga no ngal sunga le atu. Ele awa le o ki se singa me. Ai sili le fatali ai ku le ia peka ko isu e faali o ma ku ai me ye ko ke faia ma wa ma ku ai until the time ko ke kai ko kasi ai ma ko wo ile ngofo anga mar ku langa ka ngo ko ngofo sa o ya na ya awai e rua au kali le ku me ya le atawa
o ta ua o tangata e malama le finagalo o le atua oa e lua akali a le akua i meia muamua fa'alilanga mi o kongu fa'akula'i le mafaiga malo o akula auri malangakapege kakilingi akoa ansa muamua ga ae afai le kogafiki a le kagaka kou faia kogafiki ele'elea iga ia i le faiga paloka lea iga ia fa'akaugu'u ai ia kagaka o lea o mai e foua le malo e kou ke lē pa'i le mea o le a kou fai ai yes no with much respect le kako mamlama le fingaro le akua e ke oso le fai au kogafiki ma mea uma fa mai le kala le fa'asala nga ave ia kaingo le fa'asala nga ave langa o le maki kala ngoa o me sau kuspa ia fa mea e fa'akali le oki le ala ia oi mai aru la ia kaingo o ai ya aru e sa loko lenga ku sa loko fo ile o kanga ka lenga uma di fa pe va vengo e ile ska ka ku fa sa loko per fengo kaingo ai sa wai mar fa fai kua o ai ole a mau o e fa uma ya fa kali mai le fanno ele ya ki oi fa kali langa o me lua se ngai ali atu o kali langa awange o ko fa pe o le mangu malo le fast po le a ore kasi nga kau i mua ore kali mua nga o mengi sa mo ai a ko saungi o ko ia la ko saungi po yen ko por pulenga ko ke pala fu ar palo karni o ko leo ye ko ke o va ai le siolinga la le umar palo kanga a la so le utoto a uma e langa mo ya au ko ka ofi kakala nga sio ai ko i la o ko ngu ia fia se fulu afe ngi palo ka fa piko ai uma enga e sui ai la mi o kongu ole ku o ngi o ko fofonga au ngi ngalo e fakadi le o ki le ala o le mala ia ile ala e fakadi mo oi ai ka lo sia e i fo yanga oe ai le anga ku fa solo e pe o kala nga fa ia ka vika ele ma vai le pelu malo ai o malo do si ki ngi me fa le anga e ngai ka uia e ngai ka nga va ko ngai ko aso ya e ka nga va ko mo ele ki ka pega penga i me ia le o va ko le upone tu mo oi mo fa mai e ke sao mai o la ke lo ngi me fa mai e ke sao mai ya ai ke le sao le pelu na sao umar ku spaya a ko ngi ke wa uma e o ko sa sao mai ko ngafiki le anga le fa ngol palo karngi ai wa ngi ngalo le mea nga kupu ya kaingo le mea nga ia fai e longa uso a pelu po o fea ke fea rua iai e ka kia mai ia whaafangonga le awara ke le ia oe ai la oe ne te ua e ata ai uma e ngau wa e le kau le mea nga e manga oai i oe fa mai nga e la koe whelau wha akauska mai ai kifa mea wha vale vare kongi oe le maa ke ea wai anu ia le angor finga nga lo le tua wha penga faisa or fainga paroka fau kuanga le au atu le atua mo o kou e fainga ruenga fainga or paroka mesio le aso ka yau fa maongi ma eola maka uile akua aua nge i koko ngia oe ingi kupi maka uile akua le ua ma fa aso atu le neili potitele wa au mai o kasiar kanga kam fainga faia nga o la huli al mali to kasiar ka ngaka me fainga faia nga o ia malanga ka pengeka ko e whaakulanga a koa se sila sa moa ai ko e whaafowinga ma ko e whaamamainga li i o kako ele o ko sila le manguia e lau sa mai ele atua ane etu ia o ngai gisinga vahenga ai o le afaka o ko i kako lipoki dia ko fare ka lipoki ia ia ila to ole atu ia ave kukuila ia ma koe ave ngai ia ole ata me ile palota le sotel manga ia la vai ngai le ata fele itu la ka fele ia le ko mai kai le mai ka waku pelu su koru ia ni ka mai kai ole venga paloka ku faksinga ja se fa so solo mai que pe ongo e el fast ja
O ta mai tai o le fast le tau va lua fa lima. To valu. Ia. So sorry to valu. La tau mo o moripola na rosa o le ta mai tai ia so no iri ngo ka mai ka iri ia ngo ka yo ka ke mala mo ke iri misa o ke o to mata Nora to no o to no Sevetei ia o yo le anapu o i kasilea ia fionga ia anapu wa Sevetei o le tama ia fui mapuau pef o tuima seve pot ia te lo pauia le ako i lor ka ko wa to valu ia before mal to tonu le e ato ai to valu ia e baru ka ko sui so le ako uma ele mo bielangi me on ki su paseng ia Garcia ia ai mo mia foi ke ro esa wa irungo paro ka ko kamai ia a pe fo e in ka ka i pa u mai e ko e maua ka ka i au pa u le su paseng salpe ko fiku le chapi pipe ko valua tato atu le chapi pi ko to aiva to aiva lu te vai atu ai sui tama ita i ma ko isa un boku ai chapi pi e kurile e kuri se furu e to aiva sui tama ita i le chapi pi ia masui tama ita i o le sap e to a tolu ko la vai nga ke vai ko sui kama ika i o le sap matutua e va ko la ko vai aku ko le fo oi fo ni oi le ko le fo le leipa e fo sui leipa a ia e ma independent ja se uma ta ala ia lo to va e tu le sui o le sap o ma ku ia na tolu sui o sap ia masui tu to tasi independence ia na o to sila ma iai ia kofa e to fa ia masui o le Samoa leipa te o i leipa pati ia o e to rua ia marka kasi mai le republica ia pe tasi ma le republic ona makua ko akele asu ko ka iri ele ni dinga super sing el palo kangi ele mo mia pe ki kiro foi le wala nga malo sima foi su ia le fast longo winga akula mai se on el fast pe fiku foi ele ni dinga ai olme ka kasi le suida ai ile mai ka wako afa pe fa kainga ke opa o se kasi pe lo al fast ai lima ai ko le lima e sua super senge ko kuma se ole o lo te fia va ia tu tato suita mai tai pele o na o to fitu o langa o te ua to fitu e ko fiku to fitu langa o le ua ko sa le valu ai ko fiku ia to fitu langa o le ua le wale taula o le fa mo o si sui foi le mai fala talua na tonu lava ko fiku to fitu ai ai ia ole na e fitu o le numera ale tua o le fiku o le atoanga na ele mangaia mangaia ia walanga ia fai numera si foi e o so ma fo fa ku pa ia pia o fale nga ro ka ma fo fa uri i walanga ma le tua le taua o me fa pene e fale nga o mai le fa kingo ave vela oe e ia ma fuanga ma le tua langa o le numera valu o le new beginning ai mana tua mai wa already amateur new beginning o le nga amaka mai le swing o le fast le tu mai o le fast o le amatanga fou le nga so ele to mo mia la se tato new beginning pa o le menga mo mia o le eu ese sa o ia sa nga vo ile akor kangel fai popo nga o le ingi ese o le lui le nga vo ile le fui le unu ka o e fa me vela kaia nga fa me vela nga ingi ese o le lui ai fa nga no marka so ka koula ele mo mi se new beginning le nga o le wa ia ka ko new beginning from last pa inga o le fast ai vai lai au wala se ko ke le fi ke do mea
le anga fa mai le liu le fa sala e fai ma fa manguia a ka ko dwa ke le me or ma fau ma salo pe o se set up le nga me po le alava ona tato wo ya le ma tau avele na ma salonga a e li wala se me pe se fa sala e fai ma fa manguia ko ke se fio ko na alau fo ele tua inga ia kangia mai ke nge ko fiku po ka mai ka ia ko fiku o le alengu me fiku o le atoanga le anga o i nga saungo ai loa ye le kua i langa fofoanga o le aso fitu o te malo loa wa akoa mea umar fofoanga so number 7 o le numero na le tua vai la le manga ya ka kiele o isi fai ngumela ai longo winga o le wo ko faaka mai ka mai ka i mea uma o le atoanga longo winga o le paia inga le ngei po o le fasa o lea o le akoanga sa o alea paule melen ka ko faia mai le paia inga nke ngei o le amatanga fou ia suia mai le HRPP o le fiku lea leanga o le fa o le foi le o le fa kusa ka mai ka ile ka u mai kuspa ia le fa mai sa ufa ko afa ia vai fa poipo o fa kusa le kalesia lono winga e ato le e se le prophetic o le ai le mari o la lo mo ko fikula ai sa uma la fikula e sa uma ele ngata e sa wilu i tonu o le tumalo le kada le tumalo to e a fai ele manguia mai isi e o mai ko kongu i le pasenge a le fa o ya fa fela ya suyo le tapipi le ai ele walava te neia e o mai fai masui o tamaita e sa ulai ko kongu langa o le fiko le a kuanga e vai lai le manga sa ya o le va inga le na yai fo ile le fa tanga tai te talo ma o le la wo mai ale le ya ka le ka ilo ingole o pa ki o sui kula i mai le ka o kinga a be se supa senge de ko e sui kula fongo supa senge mo le ko mga miranga me o me la ka ko nga ngai mai fo o ko ye mai mo mai ala ka ko o la fa ka ko makenga ingo fo e mo le fast ngo fo e mo le JPP e mai e mo le mo sumar kasi fo e la ka mo pe fiengo fo ale la ka mo le au kuko kasi la so fingalo la se fiengo fo al kuko kasi tusa o la fai numera le la o vatua ya o la fai numera le o te langona i lo lotu e manu malo ele fast o ka ama kamela fast la mata ona tufa ona fa palingi ile o isi fai milanga ka ama kamela fast ya salo fast la vatua o le numera le lo ma fau e malo ai ia no fo le fast o le tolus furu fast tolus furu fast HRPP se fulu lima sab o fiala o fa lima o le sab to ono o le Samoa Leipa leise mea independent o le independence le la ona fa tumua le vanole fa ale to fia lo le toi fa lima lo fa lima fa lima kasi wa ko le aila fa le sap ai lua lo independence that's my lua fa lua
Misa. So Asa make misa. ola ule na Ya. ola u vai ola u eo Ya, mangaya. Ke longa ke mfungi ka funga sa uma ko wie fa fonga mai sa ko ia ko make. se minga ia Fast food. mana ia HRPP. ia Valu. Sap. Lua. ia Sa mo leipa. ia Nei se mea. zero Independent. ia Kasi. a to di matas Ya. ia ko ai lola ia lea Ya. o sui ka mai ka Yo van horo includa. oi la no ako okay la ola o sui. scenario la Ya. le afu ai la ngau le fa popo ko ai la ngau o te ola o scenario alu nga i le a ko o sui ka mai ka Oi, ya. ai fa a ko Okay. man tuala a fa a to sui ta mai ta Ya. e ono fa popo i la ia le a o ngumela i lunga Ya. lua e kolu wala nga yongo sui ka mai ka i mo mia Ya, e ongo mga mia. e ongo mga mia Ai makore fo e fiku ka ko mai ka ie ole pa. man tuala e fieta to langa ye ka ko sui e o le ali imar ka mai ka e ka ko sui nga ali imar ka mai ka Okay. Ko work out mai la o mo. ia ona fa popo ile o tato onisi o tamaita Ya. nanga o ko nga we o maro ko eu kusa elua E lua da. elua ia tamaita i o le fast o kongu Ya. e maua le avango o sui ka mai ka o le lua nga maua ila i o tolsu ma le lua le fast Ya. Ave se malaya. Ave se mali chapi pipe se mas. ia a o koru fa loa i kai mi e fai ai filifilinga e pasi engi piti o le lua le ku ko kasi Le ka kalngo i results ol paloka. ia Wai lima kasingo fo. e ni makasi ko fo ai man kuala langa fa popo pe ai sui pe ale a ko su ko kasi pe fa pe na oli Le ka kalngo la ba ako. e a ko Ya ko. e ave se mai lai cha pipi No fiela ye. mana tua a lima su maltas Su koro le chapi pi. su korura yo le cha pipi fa Farsa. tua Mare lua le independent. ia mana lua independent Ele. ele le sala si a fo si kamanga Samoa Samo leipa. o sala pi Ole na Ya. Malo. Ke le lo fa ko kwanga wa avet sap. ko fa ala ofisiri ya oi o ayo le HRPP o ayo gisore you rather if I the more HRPP pay you rather see more of the sun O ke fia vai mo HRPP. why Malo si le la opposition. Nanga mga mia en ka fusu le e fusu mo fast. Ya ko fusu mo foi la ko fusu mo sap. oh Aute io e o le nau ta inga i lo loto e malo le fast malo ina ia maua le lua Vai ko. vai tolu pasene sui e kula fo Ya. o le te talo le nao lo tu upe i le tua awa o se upua e kaua mama ia kia u se independence sao ile rifa fo ile i pasinga o pili o se upua ia i se sap ma se HRPP wa ma i mau a ko farai vai mo a mai lau mate mo le tatou palota i le aso a tai au po fea le faatulaga ngai te si la fia e oe
ia e ta oto ia now e ile ma fa kuanga fi avaku komiki o la ko fo ia o sui paloka le ia taua o le po angangei o le po o le po mu ala valea le matua sa ai o le fatosina angei o le ale winga o la utala tu sa mai pa inga nang kengei e iei wha makalanga nga o maua mai i le si ku malo kua o le koe whearua inga ngau ka avale sui kauvanga sui whaari o ripo nga whaoa ai ia ma se tato atu le o le kuvai kunga pu kou whare kunga kou Facebook live si tato atu le malolonga pupu ua lea o nisai mai tato lunga le YouTube si tato atu le malolonga pupu lea si tau vai polani me utupu le tato Facebook ia anto fa o ile SMI. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa i nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu i mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua matangofie mo le la lelei au lelei. Whawhiso iloa matangi a mosa i le olu atasi malu o noiva malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe maainga uma i New Zealand nei. Jaime le wadi lea ua se fulu ma le valu miru jau te le itu la e ono. Kua i mali e te le la vai a kalo fai ngai leo i Samoa talo fai. Wo tau matamatai tala vai le tatou purukalami. Wa matua i o tau tutu vai lua i lava. Ia o tau te mpone. Ona leo wha uma le tatou, wala tali wha uma le tatou purukalami. Toi no mai lunga le tatou YouTube channel. O le tau for now. Le nga lue le tatou i o e inisinia. Ia o te loa ai o le o makanga ruenga uma IT uma Samoa. E moki ngoa ua makua i whai o re li poki le metamare au tau te pole le a whakau fuara au le u tau whai aru umai lunga ma ia te ia wala tulo mai ngoa o tau ia lea i le au IT ai matamata i lunga le tato YouTube wala ngai mana ia ki sa au ai lau kiwi o le mana ia le na tato fo i tato ainga matu ma vanga uma lunga le YouTube tato e matua manino ai le TV ku sa o ala ia to le 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 YouTube e mawal tato tupe mawal tupe le blue wave wala nga ke makamaka nga mawal tato viewers ia o le se tau ia wala mala fa fo tato programe ne fiafi wa mere make a Elvis o ia o nga so fo yo nga nge ni o boka ke fa o le makier kamaro fa mai e kolu iba le fast ia fikule pipi fa le sap ele Samoa leipa ia e kasi le independent manaya
ia ai ana whaapea o si tangata fu ile le ato tolo na malusi. Ia, maskaka fo ile ko anga maka ia e tau io e tati tau fia tua i rona finangano. Ale moe ale ale mele o le moe i si ofo ila e tau sami mai lungo le mele ai moe ai. E leo. Ale mele o le moe a. Ia le na. Tatou mo le aso fo ia tai au. Refer uma tatou ai ngai lungo le tatou YouTube channel. Yeah. E live fo tatou Facebook tai au au do pole. Ai tatou walu lungo le YouTube channel. Le leile ai ke ngofo le leilu mo la TV. Tele tanga tai wa mai la tou wa tau matematega le jotao fa tu lo tara le tua. O ngangei o le kaimi mua le ngei le peko solo le au fai fa kosi ngai ko fa kau paloka. O mana fa tu matutu alalu. Makua e fu e a kanga le au vai nga la fi wai. Fu e. Au ngi fa kau ko o ngus pa ia. Ai fa kau ko fu oi. O ki pole wala ngai lo fa kau ko e se fai fi au. O me pi o me pero me ngai fai. E le works kau ko. Makua i kango lima ia i kupenga. Ku i laukanga. Aya e adu ki e kisi a kai au. Alua o e kisi. Malo mauti noa. O le palo tai le aso a tai au le ataua e matua malo ia. Le fatu tua le tu sa mo utas. Awane ingalo. Pe kau ke malo a by landslide. Pe tau te malo just win. O le malo ale nana mai le tua e malo ai. O ngi ka ko poli. O le malo ai au mai le aso tai au o le malo le na po le ale no mera e manu malo ai le fatu tu ile tu sa mo utasi o le mango malo anga mai le tu fatanga mai fo ile tu ya wale lo tu finga palo tata yao le atawa ya sau ngai ine ngai ya fiafi walanga wa uma vai nga tawa na ta fa manu sinai na le fiafi nei ai ore koe lasi por kalambe le nei a o lei pa lo mar fai kili le aso ka ya ya atu le nei vanoa e sau doanga vai ngai ti mata o ti karunga ama ko merka po kalama maka ko kilo ile me la akup ile in election e fai nga malo mal fai nga paloka ole ka wa nga luenga sa ka fai or ka kilo inga ka inga le ko inga e palo ka mare sao mara me kong palo ka mala malama palo ka mare poko o ke lo inga o ke le la vale nge ka mi ako sia kan ka ko fai mai inga ka inga le ko inga e mala malama ka ke de pole la ka mi nge po fe palo ke as long as wa fai le ka nga luenga inga ia fili le ka kala po e fai la nge palo ka ia maka ika inga sa moa se mangui o lumunga. Ia kia ola ia, wa kaka kia ngai lima ole la kungu. Ai o mea umalawa ka kalangoinga. Inga ia ka mangaku mara ka wha moe. Wa uma ka kilo i paki maka ikai. Wa kaunga ku mai la auli mara fast. Mo le koe kaimi fo ilea le koe amai, koe mai koe wha sao. Koe mai koe wha sao. Ma mai avela bongo ya lauli o malia ko e pale mi ai fa ka inga le ko onga o le kele o mea le mela le ka kalonga e ia siaka fala fa sai le pi o mkanga lu e le kasi sem kanga lu le mangui o le ko ila fonga i proke ki fa nge o ke kari kong afa pe kula i male fast malesi se furka usanga le lumanga nge e kai mi ka ke vai wa fai le kaulanga le ku malo la vai e le ma fai le chapi ping fai menga langa ke ele mea o mo fa ko inga le fast a ka ko kilos fu ka usanga le luma por su limba lo su ka usanga e ia le kai e kula mai wa fai ale panka le ku malo wa fai le kaulanga le ke le ku malo e le ko kinga nga mai e pia wa lava ku pe faso o menga le ka konfai ka ye fingaro le ku ya ke ola ia mor kai mun muri palo ka mor fast
paloka mo suinga ku le bongoa i se kai fo mas kai mfai onga onko e fa isa mo le kulanga o kama ainga mo ilava ia mal mongi o kan kalokele o lo ka ko vai kai nga ele ma fai kai se mai ya kula epa fia me la audio maria ko oi ko le kan ku ilava ngo la audio maria ko ia mongi fa nga filinga le ko yung kupu mo ia mas foi filinga poko ma filinga fai alofa mole la ko le fa nga mai o le mongi siringa le lu mangai o la ko fa nga mai o angi me o wala papa o tanos o lima se lau ka la fa ngalo ka kilo e ma fai fo kupu me nga le si fa nga paloka pe kupu fo ya le ka ki kongol ba nga le ngisi awala e fa abango ele kua e awala mai me o pe on ka ko manga o ya mongi fa nga paloka le ko ka ko fero ka ya ole e lo fo le kua o le nā usau no atu sunga le ataua o le ata taua lo le palota tele le aso tai au sa moa malau whaafonga maua ia o le toi tae sa o ai le whao ma maua ai o le toi tae fo ia pi o ai wa umana mātau mawhai e vali atu le reporti le o tau no mai o le wha mai pipisi o le whala au whasaina i tonu o Samoa. Wa mai ai au na tāpena ina e se tasi o au nanga lai sene tausu esu enga i tonu o Samoa. Forever lai Samoa. E pa ia kulua le fast, ma warkali o tanki fifa. Yeah. A o le real wha mai po o le wha mai moi po o le wha mai lai a moi lai ko kongo Samoa. O whala au ngei whasainga wanga osi kongo Samoa. Ua fai whaakaua kange ma tūlanga whaatauina o tamaitai sui tūlanga i mea nei o whalau whasaina o le whaamaisa o ngā lau i Samoa. O lau e kisi a kai au. O lau saingi ngā lima lea wa i oe whaakasi ma kou kākou uma. O kākou kaimi lea kau ke tutu whatasi. E whai se fofo mo Samoa. Awa ka kou ke ngau e ke paloka o ngā ole ai leanga o le mea leanga whao ai le kofi o le uru makua. Ngā whao le kofi o e sau o le mea ai. It seems like e paua le o le mea le whaasufi ka kou e kau ke paloka ai o le ai. A ka kou a ai ngei la ai whaafewhea ngā kupulanga o akai au. Ngā or ka kou a ai a la mo ka kou momoe ai ku fau fa ngau e fa ye ka fidi sa oloko o fa nga fa ki apolo ko ngor tato wetunu o pu muri o ma po kala me kai ao ka ku ia fa kasi ku aku ile ku fa mo ile aso tao o le ka ko ke ka ofisili pe a fa yo e ka ofisili la fa mo o ai e se kai mai le ko ko lu ngai o ai e se kai o le manino i o le tali. Wa umanga ka kou kofo i a kuila epa malanga i ka inga. Sa iai mea le lei sa ia whaia. Sa iai fo i mea le lei sa ia whaia. Ai sa ka kou kofo umafo iai. Lua. Wa kofo fia me. Wa pa iai. Ngā o ka kou kofo fo iai lanka i ka inga lele i le vaku. O le ale meu kula i mai. Makua i malepe ya le paki nga whaakuinga e kangaka o ngor finga ngalo le tua. Le anga langa ka inga wa laki lava le wha mau popo pea e sunga le lauli le mali e tua o se vaenga ko akele o le vaenga wha upwhai. Ma wha kaungu uma ye whai ngā malanga se o me ke mire o kako iai. O ai la le tangata le i pai lava i le nei tofi. O re kangaka le la lau pea e whaavale. O re kangaka e ingo sia e loko leanga inga. E loko leanga inga e kuila e pamawhia me. E la lau le leanga waa. E le aingi o ngā whailonga. Ai le o re kama e le ngā le inga koe manguia le whangaua.
a kamo nga suilo nga ingoa ia lenga fa ingoa ia isala elu kamo Yakopo ele o le kama e lea nga fuai ele ke ro fa kola le o ango kango e vel fa kuspa ia le nga o kamo Yosefa nga makua i loko le nga inga e o ngauso e la ikiki ele aisngi o nga komai e valea la ngai popo ko ile wari i makukua ia yuka ma le wari ia ngai ua inga o e kau mawhai e whai e whiololo la auli le mali e toa o lele i kongia le whare pui pui kuloua onga o kau pule pulenga a o le ale mea kupu ia Yosefa nga o le wari ia e le ngaka inga kongi le rua ia maavaku wa inga ia whakawinga aku e whai mapolonga onga lea e le manga o yo o le kofi a o le ale mea nga whai muri e le tua nga whai mapale mia i kokongo ai kopiko nga koe surufanga ma koe feola o mai ka kou ie le karikong le ua wakua le kala lea mola vai ele a kala wha le anganga ele ai ele o ngiaka mai ele o ngi whailonga e su e ingi pale mia a su e kongua i le ka inge mo e loa lofa mo Samoa e wha maungi koe makau i le akua pauanga mangu ia lau whainga baruka le soa kai au ave se avangoa se ikula ia inga ia e whai makai kai ale lima kausanga a whai e uma ele lima kausanga e le kauai lo wha moe Samoa se o e koe ave sea fa pe engi me sa urofu se la uri ka mau ma whaingi anga kau ele ma whainga sau whaingi anga ko ngafiki kulo e kau ka mau iso nga wha au pe wha pare mia le ai le anga o le pule e le ya la kou o le pule nga ya oe e ngai ke ngofo ma le pule sa moe ke ngofo ma oe a e loko fo ia e uma e langa lima pa inga e le kau wai lau o le wha moe ua le kau ngu forfolanga ma mea nga whai e leo nge la au le vau makua o sala fai ko e fo i le pule le aku ngu ko e fili ka nganga fo i morisi lima kausanga pa ele umianka kuria mbaya le umianka kuria mbaya le la kingi le lima e uia e le kau kongu le lima a ele umianka kuri mai a ole au ngangi le nga ole au ngangi nga mo e sa mo nge fia ave ia ila le avangoa pe fa maongi sa ngoa ngale la au le mali toa ole ai sau e whakau me give him a chance e le mawhai nga kakuku ua i lalo kala whaasoro piko Samoa o la auli ale mali e toa o se kangaka leanga o se kangaka pepelo o se kangaka nga oi kulou sunga la aule e le mawhai nga kakuku ua le history o Samoa se i vanga ngau kakuku ua mua e whakika ali etu leanga e le kalangoa ngisi e kalangoa nga i kaika a o ngi ko walo mangia maku fangau e a o mai ku langa o nga o ai le pare via o le vai kaimi o ai se karangoa fu ku lo ngai mingiska a faila kau ke manga nga o fa mongi upu e fai mai ku le pa langa kau ka ko so e pe mongi le ai ala o ku manga kali fa msingonga wa o manga kali mai fa msingonga e mamala au le mali ko me foi nga fe ku le pa wa o malanga kau mo fai ku le pa prove mai ya Samoa kali fa masingonga kau ai uma le lapisi nga morianga kolu se lau mon kupu ele mongi ngolongo winga wa uma kali mai le fa masingonga e fa fe alang ka ko kau su e a le fo e kau mo fai fo fia me a le fa kali ngi fo ingisi me le fo e kau mo fai fia me o le upu la vale kasi e kali mai fo le fa masingonga e kongi fo fa fongi mea o ai la isi e kau ma fau ia ra fia me ma kuila epa e kau fa kali kong le ala le na nga paula leo la ai kia le atu paua leo la ai kia o ke vervusia ya alfa Samoa a fai kau ke fia i loa mongi ya la pe kulo balanga la o ma kali fa masingonga vai o so fa la aulia mali toa le fo kali mai fa masingonga ai le mali la va it is not enough ele kar kongu yai ai sea le anga wala ma fau e la ke popoko e la ke maualulunga aku ngai lo fa masingonga
E kasi ala le kali le la fa koe asia tama tau te ia e male ia tau. O le kali le e ke sila fia i loe o e Samoa, ka kia la kou, ai ka ko kango fia ka kou e kadi, o le ar kadi. O le kali le nga fa ia Yesu yo nga so. E nga ua fesili au so o ia Yesu. E fa ape i o nga mako i loa se pero feka moi. Ai fa mai le kali a Yesu, by their fruits ye shall know them. E ke i loa i o nga fua. O kai au, e fai ai lau fai ungaranga. Ka ko fia i loa po a fua e fua mai e ka inga la auri. Le anga o mei nga kupu ngei fast, e le o ngi ka inga la auri o ka inga fia mei. Nga pau wala lea o le vaenga e mawhai o nga e si la fia mongi Samoa, mamai loa ai, e sa o mea yang whamai kuila e pa, sa o mea yang whamai e fia me, e winga i ala auli, kako ka ngofi la e whaparmia. Kako ka ngofi e whaparmia, awanga o nga parmia, o ia la ua iai le ki a koa e whakaukai ngai. A whaila e umai le lima kausanga, le ai ma se mea o mea nga folafola, e se mea nga folafola, e se mea o whaia. To see is to believe. O fua ngā lea karangoa mai ai, a fio ngā lea tua. Ora ukala nga. Manguia lau whai ngā paroka. Au ar whai meita. Au ko whai meika peo i lau vaenga i aro fiso leo leo lau vaenga i o kam whai ka perka ko Facebook. Aso a tai au tune in umala vai lunga o le tato YouTube. O le maanga i nga. Lunga o le TV. Whaasa sa au vai lunga o lunga fua. Maku ulo loko i le tua. O le whamanuianga Samoa, awane ia fea e ni mala. Awange ia fea e le fili, awange i sao nge kau pure pulenga ki Apollo. E o Sofia ai le whainga filifili ngā le atunu. O ai fo i olo o kau pure pule le ngei kaimi, e ngā ngei o angi mea olo o kau fokua i mai. Ia sai kia o mga mea i le mana maresua foi o Yesu. O e lea ke kau pule whaingi au mea leanga ngā ngei. Ia o e ngā ngei wa pa ia o maka ware mwhainga e whero ruai. Ia o ngā ngei wa maka wa io so ngungu. Pea whai o ne ke kau pule o e ke kau pule ke kau wale whaingi ni wangi mea ke wha makau ma whaki ngā i lesi uso ka ngaka. Ia. O le suafa o Yesu. E sai ai o e ke ngofo le whare o nge i kupu ngā mea. Ia, manuia le alufai vo Samoa, manuia foi le tapua inga Samoa ia tunu i fafo. O le mawha manguianga le ngā, e avatu le nei e fiafi. Mo outou umalafa, ai le whai winga le proklame. Tau alunga lea, i le wha manuianga le luasu ma le tasi tau sanga. O le tamaitai ia Christina Luana Ioane. Tau si le sira mai. O kenge kokoa kenge nge. Whaavitai le tamale langi ona o lana tu singa ia te oile a Fina Christina, Luana, Ioane, ua mawhai ai o na aulia mai lo luosu male testu sanga. O la maa te jalo ia sanga whaamaruia le atua ia te oe mawha popo nisi tau sanga se tele o lo olanga waarwhianga iai mga ruenga. O alo whaanga ma ia ma ua ma dua Filipo, ma Luana Ioane whapea lo uso pele to tasi o Petrina, happiest 21st birthday. Ia ma mole toi ma whamurianga ma le sunga le ataua mo oe le a Fina Christina ma rui e tele lo lua sumatasi tau sanga pui fai oe le tua ilo tutua a wale ma lo. Ia saungi man pese misiruki e kawarunga ile le tatou por kalame. Ai le atau e se vai ngata vai. On kwa mangaianga o kai au le la kako felo e foi mole. Mo foi como paro kai au. Kai au. Com kai lo ngo sira por fiku mai. Tai au foi la kako mawai. Oh. Sione fale palota mo mua etasi. Alo le bon Camilo le campaign group como se fuka ka sa ka ti palo. Use uma fale palota numero 2 elima. Ale ko fa pe ma fa vosiongi. Ya po simi, simi. Ape we ka fiola ko fal paro kare. Fal palota wale fa pe di mang fal paro kare usau de rua. Fal palota numero 2
e se fulu tanga sa ua fale palota numero fa e lua o fa pero masimi nga ua ko le lua se fulu wa feeling hanu ngi fa kufa kasi faongo palota na mawaina e simi lua se fulu mrevadu palota le fa nga ina se ona fai lua se fulu ya tawarunga programa de chau ya le vanga fiafi o malo fa anga moripo e mo moriatu o tau sa ga le mu me uma tatu fila ila sateo o afo inisi o tonga o le along no pe di valo to pe bro to mar siata mali atawa ma fa to fatu alofa mo o tau soifua ma yamaruia